سێزدە ماها یازدانê ji sala 1960 sivîstaneka sar e demijmêr heftê êvarî ye. Sînema Şehrazadê xwe berhev dike nifşeka zarokên gelê Kurd qir bike. Şehrazadê hemêza xwe ji bo xwendevanên her du xwendingehên Mutenebî û Xezalî vekir û nêzî 500 ji wan zarokan bi xwe ve hewand û ew girtin û bi tenê nêzî 120 ji wan berda. Bajarê Amûdê yan jî bajarê gopiştî cînosaydê bi Amûda Bavê Mihemed hat naskirin, dikeve Bakurê Sûriyê û bajarekî herî kevnareyê ji bajarên Rojavayê Kurdistanê. Li rojhilata wê dûrî 30 kîlometran Qamişlo dikeve. Rojavayê wê jî bi 25 kîlometran bajarê Dirbêsê tê. Amûdê nahiyeke û 8 kîlometran dûrî navenda Parzgehê Hesiça dikeve. Pirraniya xelkên wê Kurdin û pirraniya wan jî bêkarê çandinên bijûlin. Dîroka Amûdê Bavê Mihemed dolemend e bi rihê niştimaniyê, bi rihê kurdayetiyê bi xebatê. Dijmin vê yekê baş dizane. Sala 1936 Fransyan agir bi Amûdê tê xist û bi 5 balafiran ew bajar tobaran kirin da ku rihê wê bikujin. Lêtoşa Amûdê tihna dijminan têr nekir. Dijmin bi pîlanên dariştî li hemberî Kurdan rawestiyan, bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji ber zêdebarê got rûbera wê biçûk e lê bi kurdatiya xwe pir mezin e. Ba awakî berdewam Rojavayê di şoreşên perçiyên din de beşdarî bûn. Ne ew wekek tenê, lê carna jê jî bi serkeşiya wan şoreşan dikir. Heya radeyekî got para perçiyê xwe ji xebatê ji bîr dikir. Sala 1960 hat meha yazan zarokên di divistanan kom kirin û hikûmeta yekêtî ango ya wehde dihat naskirin biryara qirkirina nifşeka Kurdan kirin. Ew zarok li sînemê kom kirin. Sînema odak biçûk bû ji herê hatibû avakirin. Dirêjiya wê 18 metr bûn, paniya wê jî 6 metr bûn, bilindiya wê 4 metr bûn. Deryek wê jî text hebû û pencerek biçûk hebû li jêr wê xefkek hatibû vedan. Da ku her kesekî bixwaze ji agir birave xefk ew bigire. Xefk jî bîreka kwîr û tarî bû. Ziristana sar bi şewata sînema Amûdê sartir bû. Laş dilerizîn, qêrîna dayîk û bavan dihatin. Behna pêt û şewatê tevaya Rojavayê girt. Hewarê hewarê zarokê min, na zarokê min neçûye, na zarokê min tirsiya revyaye. Lê ka rastî ka derew. Pêt û dûmana reş asmanê Rojavayê Kurdistanê girt û ji jiyanek baş. Di 108 zarokên Kurd şewitîn. Termên wan tevlî hev bû, dayîk digiriyan digotin. Xwedêyo ez nema termê layê xwe naz dikim. Xwedêyo layê min şewitî xwedêyo. Mala sînemê bişewite. Te çi bi min kir? Hewarê. Belê dîsa sînema Amûdê dîsan komkujî li ser Kurdan hat kirin. Aliyê gunehbar rejîma Sûriya wê demê ye. Aliyayê tawan li serkirî gelê Kurd e. Lêxwezî li qadê şerê bana. Na, tawan dijî zarokan li sînemê bû. Bi tenê ji ber got Kurd bûn û dixwastin bi kirîna plêtên sînemê piştevaniya şoreşa gelê Cezayirê bikin. Lê li vê deverê nav û xebat û azadî qedexe ye. Heya xewna alîkariya xebatkaran qedexe ye. û sezaya wê jî yan tê bişewite yan jîn tê bîrê werbe. Belki teyrkekle ezmane heşin bu yandı deryaya de masiye gezerin bu amen. Zarokên nûhatî bi hejmarên mezin li ser hev li sînema Şehrazadê kom kirin û derî li wan asê kirin û ew holokost kirin. Rêveberê nahiya Amûdê di bîranînê xwe de dibêje. Me biryar da got roja yekşemê 13 mehê zarokan li sînemê bicivînin.
و بریار وابو گو هر یک جوان 25 قروشان بخواره بینه جبو آلیکاریا شورش جزائره و هر کسی نیه و او پارا بخواره نینه دیج خوندنی وره دور خستن. ریوبری ناحیت بیجه از باش دزانم کرد گلکی خودی غیرته مرد حیران آزادیه و دجمنی امپریالیستیه. جبر وی که دوی هندست آلیکاریش بو براین خود ریش بکن. مدیر ناحیه افگوتن خود جوینه که ده دگل ماموسین خواندوانان گوتن. ماموساج آلی خواه جی جبو خواندوان خواه گوهسن. زاروک و گریان مالی و بسر دیو باب خود گریان. دای ام دخوازن هرن سینمه. ده دای ماموسین مگوتی هر کسی کی. گونه دیج خواندنی وارد دور خستن. ما تخوازه از ورم فصل کرن. زاروک دخوازه پران کرن و ننزانین بوی چونه خواه دکن قربان شورش جزائره. گلک مالباتان پره بوان را تو نبو اجبو چونا سینمه. لجبر حس کرنا وانی مزن جزاروکین خواه را دخواستن بکیمانی اف داخوازا وان تبلی داخوازن دن یین کو نکاری بو مجی بکن ببه پرج وان را پیدا کرن. بله قروشین خوار گرتن و بری خودان شهرزادا ظالم. سینما شهرزاد هاتبو برهف کرن جبو پیشوازی کرن لوان گلو چیچکان. لوان زاروکان. گلک گوتن بهنا نفته ته لی گوتن اجبر گو سینما جوار هاتی برهف کرن بتنه اف بهنا بویاخیه نترسن. گوتن پرچن جاو لور هنه. گوتن او تشتی جبر برهف کرنه مایه ما افچه پرسه بتنه چند خولک بون کو فیلم دست پیکر دگل ده آگر بلز و گر وکد. ریوبری ناحیه دگل زاروکین خو اوی ماموسایان نزا چاواکاری بون در کبن دربه. لی اف زاروک مان و تیجا زاروکین باجار عمود نمو جهه دلشواته گو آلیکاریا وان بکن. تنگیا دری و بیرا کل جیر پنجره هاتو برهف کرن بو سدمش بو جانج دزدانا پتر جد 108 زاروکان. دایکان دماغو او پرخستن دست زاروکین خواه نزانی بون گو بری زاروکین خواه ددن مرنه. نزانی بون گو چه جوان راحتی برهف کرن. بجل نو و خوشک او شاندن سینمه و نزانی بون گو اف جارا داویه گو زاروکین خواه ببینن. و نزانی بون گو اف شیرت گونهال وادکن شیرت داوینه. ابونا گو دیروکاوی ودگره پتری 5 سالی یا دایکه کیه لبر سر زاروکی خواه رونشتی و دگری. او دیجه بویه روشونده بویه دایکا کورکی شووتی. دی سینمه ده او کورکی گو نزانه ترمیوی لکویه. هولوکوسا باجار عموده نیزی 300 زاروکین کو دبه. مزنه وان 10 سال تمام نکربه. بخواه وگرد و تبلی کمپوژین گو دیجی کردان بو و دیروکه ده هاتن ویساندن. دولتا كومكارا عربية هفقرتي انغو الجمهورية العربية المتحدة يا ويدمي بجمال عبد الناصر دهات سروكرن دس بوكونين كر اوغوت او اگر جبر خواب شيبو جبر شرطكا كهربائي بو و پشاجي بري ورسمكي او قركرنج آلي حكومتي و هات زندي کرن. ليلگور نویسکا نویسکار مازن احمد نامی یا کود پرتوکا خوده لسر سینما نویساند بود بیجه بشتی وی بویر اندازیارکی کیمایی هات او لسر بویر راوستیا اوگوت گلک زحمت بتنه آگر وی آسنه ستور بطاوینه بیگومان مادین کیماوی هاتن بکار آنین افگوتن جالی خلکن عمود جی دناف خودت گوتن بیگو بو ویرن اشکره بکن بلگا هوانجی او بو گو پیتو دومانا آگر عجیبو جمال عبد الناصر کسکی عروبی وحدوید هات ناس کرن پروژین وینی یکرتنی ولاتن عربا هبو و قاربو ده سال 1958 ده مصر و سوری یک بکه و ناوی کمارا عربی یگرتی لبکه هفدم بلندبونا رحی کردایتی و بجداری کرنا کردین روش آوای کردستانی ده شورش برزانیا ده به مطرسی ده سروی گرتنی دید خواست بوی کارستات تفگرا کردی بکوشه و بجاروان لسر باجار عمودی کد و نفشک جزاروک نوی خواندنگاهان قر کرن زیدبار گور ناصر پشتوانیا شورش برزانی دکر ده بینا باشکناندن هفپیمانیا هاشمی یا وی دمه که دنابرا عراق و اردنه ده چه بو جبرگو او هفپیمانی ریگری لبر خوناوین یا عربی مزن هبو لی جبر کاری بو سوری و مصر بکیه بتوندی دیجاتیا کردین سوری دکر پروژین وی حکومت وین دوورا هات و هر بردام بو و لسر درجا شواتا سینمی هات سالا 1962 سر هجمریه که آورتایی انگو احصاء استثنایی لروش آوای کردستانی چه بو و تیده 120,000 کردین سوری جمافی ولات بونی محروم بون و پروژه در خصنا کردان جه هجمارا 120,000 مستر بو لجوان را نچو سری پیلان و کمپلوین دیجی کردان لیور را نوسیاد لیبری حزام عربی ده سال 1966 هات و هیا 1976 درش کرد و تیده اردین کردان جوان هستاندن و دان عربین گو جناورا ساسوری آنی بون او یک بمرما گوهرتنا دیموغرافیا دفره بگومان دور کریار رژیما رانا وسه و بردوامی وی هیه لی نهیانها جبر روشانها هاتی گوهرتن و نماوکی بریه
لی تو بویر و کارسات ناگه شواتا سینما عموده و شواتا دلین صدان دایک و باوان. هفته ایواریه زاروک هر دو خوندنگین متنبی و غزالی پرین وان ده دست وان ده یه و لبر دریه سینمی جویانه. دا کو پلیتن خواه بکرن و درباز ببن. چند خولک بون گو نوچه شواتا سینما شهرزاده لباجار عموده گریا. تفخلکن عموده لبر سینمی جویان. کس نویری خواه نزیکی آگر بکه. بتنه زلامکی بناوی محمد کوری سعید آغای دقوری به تفهیز خواه دربازی ناو آگر بو و به هر دو دستن خواه زاروک جه ناو آگر رزگار کرن. محمد دقوری دو زاروک رزگار دکرن و کاری 12 زاروکان جه آگر خلاص بکه. اش بو جاره هفتم دربازی سینمی بو لیوی جاری او جی بو قربان و نما ها دیتن. سینما به تواخوا بو گلوکک جه آگر و محمد دقوری لجیر کاول شهرزاد ما. محمد کوری سعید آغای دقوری بو افسانه باجار عموده اجبر رحی خواه گوری زاروکان کرد و توایا روش آوا ناو محمد لباجار عموده کرن و هیان ها جرد بیجن عموده باو محمد زاروکه گوجوان را هاتب و نویساندن خلاص ببن بساغی یانجی ببرینداری به حسرت هاوالین خوبون ینگو هیان ها گورین وان تبلی هفن زاروک ببرین خواه سردانا گورستان عموده دکرن و قرآن لسر هاوال خود خوندن بێگومان ئەو دوێ باوەڕێ دەبوون و هەواڵی وان بیراوا دەکەن و دخوازن vەگەڕن لیستکێ لێ ئەو ژ ئالێ خوێ بتەنێ کاری بوونیاسیان ژوار بخوێنن باژارێ عەموودێ بوێ بوویەرێ بوو خودی ڕووپەلەکە ڕژدی دیرۆکێدا هەرەسا خەلکێ نوێ باژارێ خۆرتێک ji malbata şabazê ajot got ala Kurdî li ser xwendingehekê bilind bike û bêje ev nîşana kurdatiya me ye ev nîşana nemiriya rihê kurdatiyê ye sîneme piştî wê şewatê bû kavil و پشت جی به بریارکی بو مزاره و سمبول جبو خلق عموده و تبای کردان او سینما هات سینور کرن و پیکرک جر هات دانین او یک مین آماجه که بزاروکین کل ور جانی خوش دستان سالانه به هلکفتا شواتا سینما عمودی سیزده مهایانزان خلق باجار عمودی و کرد راج آوای کردستان با آواکی گشتی و به هجمارن مزن سردانا شونا سینما بکن و دستین گولان داتینن سر وی پیکری که جوه دمیره بویه هما و سیمبولا سینما دیگل ده هلبست و گوتنین زندی دکن. 51 سال سر جینوسایدا باجار عمود درباز به و گل کرد به تایبت و سوری بگشتی بر با آزادی ودچه. گل کرد تجاری دوری خباتا خونه کتیه با آواکی گشتی و زندیه و بردوامه لسر دخواز آزادیه. هر قوناغک جه قوناغین دیروکه هزر و آلاوین خوین تایبت هیه. گل کرد باش دزانه گو آزادی نزیک دبه. با آلی کردستانی به دروش مسلوگان کردی داخوازا ماوی خود که گلی کرد تجاران خوینا شهید خوش بیر ناکه لبه گمان هگر او شهید روش آواین کردستانی کاربن گوتنا خو ایرو بیجن دی بیجن بخوینا ما بازرگانی نکن ما خوینا خو دا جبو آزادیه جبو براتیه جبو هف قبول کرنه روش آوای کردستانی خوستا آزادیه مدجوینه دجمن لهمبری میکه کابرا امجی ببن یک یکیتیا گلی کرد او سوزداریا جبو خوینا میه